अहंबमक्तदा पुनुबु तरामना उक्सरी नोरिस विंडोना संदोक्सरिबा न्यूज एनालिसिस की प्रोग्राम मेल ताबिरिबा सिंबु मानुंग तममना तरामना उक्सरी ngasi national amadi international media sing yauna manipuri tongan tongan ba pawche singda manipuri maroi ba pawsing kari kari yauri habisi matangda khana nainana bagi damak akogi studio da lengchinduna lebiriba din manipur international university ki professor Dr. Chandra Manibu taramna uksari oja ngasi akogi national media singda manipuri kari kari maroi ba pawsing yauri habisi matangda national media singi akogi maroi ba headline sing ama do in lokachage akogi stay away from our internal affairs Manipur CM2 Mizoram Interpart haiba akogi the Hindu da akogi chauna mogi headline oina akogi Manipur gi akogi oiba internal oiba issue jing je Mizoram gi CM na jing jambira kono haiba gi matang ma yauri machigi matang asida ojagi mot kari gi phongdong ngasi se akogi nupilan gi yamna moroiba thorom pangthok ki bagi yam headline yawba oiragasu honorable chief minister na ngarang pangthokkiba akogi paugi ayam meeting sing da ayam mapani national channel sing da maroina ko yumthang nariba Mizoram da leriba ado chief minister wasak laukraba landu homana hairi se karigumba jau ngangba jati sing sina karigumba Manipur da kunda bo orgasu Brahma da lakpo orgasu makoina Manipur natra keno da Mizoram da changakpo matam da akogi machimana oibagi chapchaba akogi koina ngakpi senbigani haiba wafam aduga loina sambidan da piriba article 3 reorganization of the state through major Indian languages na karigumba state ama semba se sambidan na yai haiba du yumfam oira da thangna state leriba akogi internet gi oiba policy sing sida mana honorable chief minister oina khan khraba laldu hamana hairak pasida akogi lebak si hana ning tamba state oira me hojikti monocracy or democracy lakra matungda honorable akogi chief minister gi sasan se akogi union of India ki makada laktar chief minister oiraba honorable chief minister se han bada ning thawai lupa kogi hundratre na palami aduga hundrani pal subject ning thawai leksem sana jauna oiba sumaina lebak se yamna wana sem gramatu da Manipur state constitution ekna lebak se sem khiba adugumba yamna pai pu singna thambiramba adugumba lebak sigi honorable chief minister oiraba bharat ki phiba nungda merge tawkraba adugumba akangna sakti leramba autonomy power vitality sovereignty ki sakti leramba adugumba lamdam amagi state bharat sambidan ki oina manung makhada leraba state ama oiraba adugumba lebak sigi state asigi chief minister amana yamna lebak macha tana thangnariba imthangnariba akogi nauna chief minister oiraba amada section waron haiba se maram chai maramdi aikogi Manipur gi internet policy hose internet conflict ama thoi kuki naga sing marakta masung maitai sing marakta hana thokpa kuki naga marakta lerma ko somiti marakta thoksin an mani hana de masi ing thogi badam de thokiba leite aduna honorable chief minister amana mana magi chief minister amagi duty do responsibility ngangna torpa se masi makti laiba yamna phayena logani aduga masi maram ju chai na khawi maram de aikogi Manipur gi internet policy si Manipur gi oiba honorable chief minister ma leijeri ko gi governor leiri makoi leina thangna laiba state amana sumaina aikogi khut thingjalak pai base masi matang chan state amagi head amoina honorable chief minister na local khungtang sembade akoi punamangna support tabam thui aduga thagatpam thui haina lauge masi damakta aikoina su miyam na su masigi sigumba honorable chief minister gi vol loiba phum masi da aikoina sogor thui haina laugani akogi ngasi Manipur gi phongiba Manipur da phongiba pawje singda akogi Manipur gi kari maroi ba pawsing yauri habisini ngasi gi ahamba akogi Isel Express ta akogi mogi headline oina yauri basi akoi nupilal da saruk yakibi maitai pangal nupi sing sak khangbi da bada pen da phongdorok khre matang se ojagi kari mot sigi matang se yamna puning nungsingai oiba apni solisemaga 2019 gi December tang 33 da phongkiba akogi observer post da on Knesor pandi kowa amaga brown nong kowa mana phong ki bagano amada Manipur gi nupilan gi kano se yamna phajana hai nupilan man magi oiba observer post phong ki base nupilan is one of the most important movement in the history of Manipur women is so the new seeds of economic and political reform for a new Manipur in the early 40s. It was started in 1939 as an agitation by Manipur women against the oppressive economic and administrative policy ruled by the Manipur Maharaja and the then political agent Mr. Grimson of the British government 1933-45 in Manipur, and later on evolved into a movement for the constitutional and the administrative reform and national level ki pauche sing the on Karesor amadi pandi amadi brown nong jindi amna phajamong da national level da power recognize torba asigumba nupilan gi ba observation sida maru oina kogi punna khunda menariba haibadi Manipur se kanglup
कोई मितलोन हाइबा कांगू से कोई कांगू ओम ngangi मिते पांगल लोई अंदर फहिंग संग माइ काक्सिंग अमदि मिते अदुगा कोई की शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 340 द पीरिबा शेड्यूल ट्राइब हाइबदी कुंथा मरि वरबदी कुंथा मपल लोरे सिन ngangnei सिद पाक्तक ना कोई मणिपुर की इंटीग्रेशन दा मणिपुर स्टेट की अयाम इहोग सिंग दा मरोइन नुपी लान अनिसुब नुपी लान से 1939 की दिसंबर 23 दा थोकपा अदुगु नुपी लान सिदा मरोइना कोइना कोई मुस्लिम नुपी सिंचे मिते पांगल नुपी सिंचे यामना कोई मिते निंगोन की मसा सिंग हाइबा तारे यामना सरुक सागी मदुगी मनुंगदा अखोइना कावबो यारोइदबा मखोइना पुनिंग नुंसिनगाय मरम अमा हाइरगदी सारा बीबी पति अली खेरगाव साबल लेकाय अदुगा अनिसुबदा साजौबी बेबी पति नुरा अली खेत्री अवांग लेकाय अमदी तोंबी बीबी पति इब्राहिम नचिंगबा हाइरिबा यामना संगनाइरिबा नुपी अहुमसी अयाम यावी अदु मरोइना हाइरिबा थोंदो से थोकपा मतमदुगी दरबार की मणिपुर स्टेट दरबार की प्रेसिडेंसी टीएस साहब कौबा मैते मिसा नते मांगना दरबार की प्रेसिडेंट होय अदुगा दरबार की प्रेसिडेंट माना चाउजरगसु मतमदुदा अखोगी चुराचंद महाराज से अखोगी गनोदा नवदीप्ता कोई ना चथोकी बना मरम मोइदना पाव फोनबा ngamdabadagi hariba thogdo se thoki hariba thogdo asida misi mina ka yaugi fort assam rifle na lathi charge thokpa aduga nongmei da sangin hapchan duna tamthina on nabi ki aduga telegram office ta paw phone na basatpa aduga manung du da koi gi matam du da irang thokpa matam du da koina koi gi mayang marwar singna manipur sing leina manipur da thokpa koi gi sing no sing se mapalam da thadok na honor pa sida maroina kasturi ayamba kasturi gi hari na jaga che koi mayang marwar singna nan manipur marwar sing maroina namna tabu kun sida maroina thugai bada achoba thodang laukiba aduga ima iben sing adu du mitai pangal oiriba ima sara devi amadi sajaubi devi amadi sorry sara bibi aduga sajaubi bibi tombi bibi na singba siguma sing sa choba thodang lauki tabudadi award piram da koina pension na singba piram dai matam sida akoi gi mitai pangal yauriba sing sida thoi dabu gumba yaurok pasina marum da kunna khunda minariba metalon ngangba metalon bu mamalon oina ngangnariba aduga mioi lakh kun gani pan ga lising yakhi maga samapan mauda ga mari leiba sida muslim population se thedongna mitai pangal oina leiraba adu obc oina lene se mitai pangal sibuni si mokoina aikoi gi punna sarong minau dal leiminarglaba sigumba jati amabu नाकोइना थंबदौना उरकपसिदा मखोगी पुनिंगदा पेंदबा मयामा फावरे अदुगा मरोइना स्टेदा तोंगान बा मियोय खरसु हाइरबा डिसेंबर 12 1939 की थौदोकसुदा सरु यारुबी अतोपा पांगल नुपी खरगी ममिंग चे यामना यावना मोगी मखोगी अरिबा लाइरिक सिंग मरोइना नुपी लान अमसुंग पांगल नुपी क्यामुदिन खितमेयुम अदु मिंगसेल अमजि फिदमना सिंगबदा फोंखिबा सिगी मतुइना अहमद हाइरिसे सारा बीबी पति नुपी नूर अली खेरगाव साबल लेकाय दुगा साजौबी बीबी पति नुराली खेत्री अवांग लेकाय तोंबी बीबी पति इब्राहिम दुगा डिसेंबर 23 सोल्यूशन चौबन गुथा मपुन की थौदोक ता सरुक यारुबी अतोप पांगल नुपी मयाम अमसु मसिगी ममिंग दा यावी मदुना चुम्बा नत्र चुमदबना ओरगांदा रेकॉर्ड लेबगी मतुंग इनदी हारिबा थौदोक अदुदा अखोगी याइमा पति अमुबी पांखोंग अखोगी अपामबी पति अदु उस्माइल कैखु अमुबी पति थंबौ मेजर बेंगुल खोंबा खेरगाव नुरजान पति हमिद खेरगाव अमदि तोंबी पति अमुबा खेरगाव अमदु अमुला पति संगाई खेरगाव अदुगा मरेल पति संगाई हाजी खेरगाव अदुगा हैतोन बीबी मचानुपी अदुगा हासी पति जलाल खेरगाव तरा जमिला पति तोयाई बेंगुल खोंबा साबन लेकाय अमदु अमीना पति बासे युमसी खेरगाव अदु गरम पति सुलेमान खेरगाव अमसुंग दुली अचौबी पति अब्दुल्ला मोलूबी पोरोमपाट अमदु खंबी चिनी मया पति खंबा खेत्री अवांग लेकाय अदुगा मेहरानी तोनुपागी मचानुपी खेत्री तरागा तरुक्ता लेरेन पति काजी काती सबल लेकाय थारेन पति मोहम्मद सबल लेकाय सारापति काजी सबल लेकाय असिना सिंग तोंगान बा कोई नुपी मरुइना सारा बीबी पति अली खेरगाव साबल लेकाय साजौबी बीबी पति नुरा अली तोंबी बीबी पति इब्राहिम मखोई सिंग यामना अचौबा रोल यावखिबा अदुगुंबा मरुइना कोई कस्तूरी की मरुइना सेंग सिंग पैसलगा थंबा अदुगुंबा जगा सिंग असि थुगाइदुना मपान पुसन पुगिबा यारो हैबिसि यामना मसा बाबा सोखिबा अदुगुंबा मितै बांगल नुपि सिंग मरक्तने अदुना मसे हे नाथैबा दोंना तौरपसिदा एकोइ पुन्ना खुंदा मनरिबा आइडिया ऑफ मणिपुर सिदा हे नुगाइतबा फौरपसे मसे एकोइ नुगाइत मसे तसेंगना एकोइनसु मसे यंगजिनबिरगा कना कोइना पेंशन न सिंगबा मखोइ सिंग से मतम की गवर्नमेंट न पीबा कोइना
तमरा पत्र मनासी अखोइना अनिसुब नुपी लान से थोखर मतुंग दसी मखोइबु निंगसिंग बोइना सुमाइना अयाम्बा मितै नुपी सिंग अयाम्बा फंखरे अदु मितै पंगल अदु मसिग यौमिने रे तोंगान तोंगा कम्युनिटी सिंग जे मसे फंगबा वाली अदुगा रिकॉग्नाइजेशन वाली हाइना हायरक पसिदा मसिदा कोइ पुनिंग सिंग नाइबा पावमनी अदुना मतुंग लाकदौरबा सिंग मरि लेबा सिंग थिगत पिरगा मफम मतम चाना मसे पुकत पिदुना अपुनबा मणिपुर अमगी आइडिया मणिपुर सिदा पुकत पिरबगदी हेना खुमांग चौचिनबदा अमदी अनौबा सा अखोइगी कम्युनल हार्मोनी सिदा अचौबा पुरकपदा मतिंग ओइगनी हाइबसे जगमा थमजगे जादुगा अखोइ ngarang pangtokkiba manipur amadi manipur gi mapansing da अखोइ nupilang gi thorum jida अखोइ gi nupilang gi khudol oina nupising gi damakta ima nongthanglai ma yaipa tengbang hodokre masidana dana अखोइ gi pureromba khongnang mokhongdagi hoduna अखोइ gi manipur gi governor gi traffic point phawda अखोइ gi nupilar road ana अखोइ gi khangneragani haina manipur gi CM na lauthoke beje masigi matang da ja अखोइना kari ani yengba ya amadi masi to lokhol khongthang gi masi karam na अखोइना masibu khangadage masigi matang da ojagi kari kari mot thaming nupilan ge khudol oina nupi sing dongte ima nong thanglai ma ya petangbang hogdokre haiba wafam mase ta anobu pawma oidraga su mase akhigi ima ben sing warak pase ware ahan bada moina economic reform torambadagi last aroi badadi bokaina kana constitutional amadi administrative reform phawada ima ben sing yausalakba aduga matam da akhigi nupa sing je meitai nupa sing ya mana laloi dana lan chattana laithokiba matam aduga sei tari khuntak matam da nupa masing je sui matik hantarure aduga 1891 gi matam da khoi milis lang manga hena phaba nate matam da khoi nupa masing je sui matik hantarure nupa masing hantaruba sina maram odana laloi sing si ayamba lan chatkiba aduga ayamba chapa matam madugi ayamba thodang sing mai bin sing laurakpani ahama da economic reform tawna bonaram badagi khoina constitutional amadi administrative reforms da yoksalak pasina maram odana achauba any thodok sing da hoji tholiba internal conflict asu imai bin sing choba thodang lauri even honorable home minister Amit Shah na phawda manipur gi imai ben sing phajalu akoi irang che yana purakki gaina asmaina hairak pai se akoi nipi obi thodang che lobi rakuni siga mari leina honorable chief minister se lebak sigi yamna khanba haibadi nupilan gudole nupi sing da imanung thangle ma ya petwang pirak pai se karam mat kanada pigada ga haibase ba mek sang na pandaba taragasu masigi anouba bol kogi haidi magi oiba thauna phaba mongda imai ben sing masak khang pase masi thodongna singthani ngai oi aduga topa amana irang loisina ba thangnaba state singda state singa manada ba mongda honorable chief minister na magi governor gi poktak matung ina koina governor ga thangnana leiba lambi sing se koina nupila lambi lorgani haidana governor gi ayaba logdana bharat ki president gi excel logdana lambi sima thon ki ba haibes madi puari ki tangkakta 1939 da ahan 1904 da nupila je thoki haibadudi madam du gi gives insan na matam da koina koigi manipur da ahan nupila simadi yamna maming chatkidre adu tarso anisub nupila simada de koina punbagi haunarupa tawdana koi mitai pangal aduga tongan tonga community me punchal laga torok pasida madu khudam oi boina bharat sarkar na koi state ki na nation ki thakta international ki thakta si honor torok pani haina ai logani haidi lebak ki maming ama natraga state ki maming ama natraga lambi ki maming ama nupila naming da tholak pai base state ngam banate madu center ki ayaba lorungani so adu mari leina ba center na smaina miyeng ama yang pase mase koi puning thogat masi di taram no phum thui haina ai thamjage ndiko ja ko gi ngase gi helam pa gi helare oriba hojik MLA oriba amma yauna moi mari gi matakta police na lalobagi ek chahi kunteret ki mamangda lakhat ki ba casing recording mang khra ba case ki recording mang khra ba ni akogi maroi ba casing gi record aba mafam chana ma akogi thamdana akogi reporting mang khra ba ji matang ida akoi machi karamna akogi yengba ya ba ge ojagi mot sida matang sida katam pungbi hojik MLA oiraba ama yauna mioi mari gi matka police na lalogi ek chahi kunter ki omang da lokhat ki case ki coaching mang khre haibase masidi amna masidi pau si nungai ba pau di oidi sarkar gi record ama haibase ko gi act and rules da masi mangum thokta posak amani aidana soidana leidi lerum gani to butadi hariba akhoi gi manipur da maroina file mangba gi sanabi se he lai adara matam chana IO singna pau IO singna khoi gi sumaina FIR ama palak matam da matik chab report pikhalak tabana maru da suguma record sing se leitabana maram oduna hariba casing ase ayamana court ta dismiss tawi court na darka oiriba si maruina koigi evidence sing chune kaiba evidence sing chu leitraga di IO na kaigumta tabomte IO na pikhalak di potu matung na court na karimata kaiguma maram amsung matam chana mafam chana natraga evidence sing che poglak taba taragadi madu court na kaisu
evidence saudana maralama piba yadabin ay amatam da casing je free hand thabadana lei masimakti apo khudam odnate adun mari leinaba authority council law ama department lo maroina record section sing sina masi yaragadi local system na singba hojiki matam de 21st century sida yamna sida khina yamna local system se yamna section na thamaningi aduna anoba artificial intelligence na singba season aduna high riba kuni singje file thamiba hom singse local singje hom sana thambiragadi hoigi tungda lakadoriba haukibana haukre tungda lakadoriba casing da masi thonindanaba matam gu sunaraba local sing thambigani natraga e file कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग मरोइना रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड फाइल ने से करिगुंबा ची होइना फंगदबा तारगा सु ई फाइल होइना गूगल सर्वर सिंग दा अदुगा रोइना मरोइना मसिगी कनोदा सर्वर सिंग दा रिकॉर्ड तौदना थमजलौरगदी मसि तुंगदा लाकदौरबा कोइगी वेन थौदादा मरोइना रिकॉर्ड फाइलिंग सिस्टम दा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम सिंगदा कानाबा पुरकनी हाबगी वाफम दई थमजगे अखोगी मणिपुर गी पाउचे सिंग अखोगी तोंगा तोंगा पाउचिंग दा अखोगी मणिपुर थोगलिबा इरांग जी मतंग दा अखोई क्या जनमर तुम वाफम क्या थंबिरंगरे अदुबु अखोई मणिपुर नतन मणिपुर की तोंगा तोंगा बा लेबाक सिंग दा करी करी थोगलि हाबसि के मतंग दा अखोई ngasi के पुंगनफम की पाउचे दा यार अखोई पाकिस्तान दा टेररिस्ट की अटैक दा लामी कुलुमदो सिखरे हाबसे मसि के मतंग दा ओजा करी करी फोंदोनी मरोइना पाकिस्तान से हौजी मक कोई मनिंग तंबा कोई स्टेट कंट्री ओजरगसु अयामतमदा लालोबसिंग हाइबदि आइन यादबा लालोबसिंग हे मरक मरकता यामना तमथिबा मोंगदा कोगी टेररिस्ट हाइबा तारे टेररिस्ट हाइरगदि यामना तमथिबा ओन नैबा काहेनबा टीचिंग चटपा यूएन की चादर इंदबा कामुसिंग नि मदो खने टेररिस्ट होइना यामबा यूएन की चादर सिन पलनै अदुना पाकिस्तान दा हारिबा थौदोकसे अनोबदि नत्ते अदुना पाकिस्तान की सिगुम थौदोकसे मखोगी इंटरनेट सिक्योरिटी दा अचौबा अहुंबा याम चन स्टेबल गवर्नमेंट लैतबा सबचाना एक्यूरेसी गवर्नमेंट लैतबा सबचाबा स्टेबल गवर्नमेंट लैतबा से मरम होइदुना कोगी तोखाई तानिंगबा अदुगा पाम्बा अदुगा लेबाक सिगी नौना से प्राइम मिनिस्टर ओइनिंगबा मयाम सिने यामन खिदना मोगी स्टेबल गवर्नमेंट से लैते अदुना स्टेबल गवर्नमेंट लैतबना मरम होइदुना तोंगान तोंगानबा प्रोविंस सिंगदा कोगी तालिबान की टेररिस्ट सिंगना बोम पुबा गाड़ी अमा थौजिनदुना सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगी पोस्ट अमगा अटैक तौखिबगी दे पाकिस्तान लानमी की यामद्रब कुलुमदो सिखरा हाबसे अनोबा पाव ओइद्रगसु पाकिस्तान की ओइनादि स्टेबल गवर्नमेंट अमा लैत्रे हाबसे ताई मसिना मालेम की फंबाकता पाकिस्तान की इंटरनेट सिक्योरिटी दा चाउना अहोब लैरे हाइबदो ताक हाइना लौजगे अदुगा ओजा अखोगी नेशनल न्यूज ओइना अखोगी मालेम की ख्वाइदगी चाउबा इकोनॉमिक लेबाक मंगा की मनुंगदा अहुम चबा लेबाक ओइबा ngangkhre इंडियाना आना अखोगी इंडिया की मुर्मू मेलानो फोंदोपिरपजे मसी के मतंग दा अखोइना करमना येंबा याबगे मसी मोट खितंग फोंदोपि इंडिया से अखोइना थर्ड वर्ल्ड होसी अखोगी मालेम की अखोगी अनौबा ग्लोबल पावर हाउस की मनुंगदा मालेम की मनुंगदा अखोई इंडिया से ख्वाइदि चाव इकोनॉमी लेवल लेबा मै मंगदम चबा लैख्राय से मसी भारत की प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू देबना हाइबीबनी हाइबा से मरुइना न्यू दिल्ली की नवंबर 29 दा पांथोकिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अमसुंग मरी लेनबा टेक्नोलॉजी सिंग हेना चाखलपगा अहोंग के अपुरपंग ngамले अदुमैनमक मरुइना यंगसिनबा होनगदबनी हाइबा थौरम अमदा वरगा मियोबिना तोफम लागलेबदु यंगसिनगदबनी हाइना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना फोंदोकी वाफमनी मांगना मखाताना हाइकिबदी डिमांड डेमोक्रेसी डेजियर अमसुंग ड्रीम हाइबा दी मंगा असिना इंडिया बु सकत माइकेदा मांगजिन थाहनब होनबदा हेना खुदोंग चाहनगनी हाइबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनिसुब कन्वोकेशन दा सरु यारदुना द्रौपदी मुर्मुना मखाताना हाइकिबा वाहिसिंग अदुबनी सिदैदा मरोइना थमिसे मरोइना अय अमना पंजगे द्रौपदी मुर्मुना हाइबिरिबसे डेमोक्रेसी डेजियर अमसुंग ड्रीम हाइबा ड्रीम मंगा असिना इंडिया बु चाखन माइके दे पोरे मरोइना मणिपुर इंडिया दा मरोइना मशीन ट्रांसलेशन से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यामना माइ पाकना मालेम की कैथेन दा इंडिया की ओइबा कोई टेक्नोलॉजी से कोई मियोइबना तौबा ngamba se machine da onthong na tangkak tu ne khona artificial intelligence hai ri se adu masi yamna maru iba technology amani masi world da india na dominate tawrak pa haiba se masi koi india ki economy de phim phagale hai bani aduna masi na takpadi india ki maru iba huja khona sa haije gi ba ekoi ki manglandi kumsing 2047 phawda india bu chakulaba lebak ama ohen bai haibisne asigumba pandam asida कोई IIT लखनऊ की मेरू सिंह थौदांग चाउन लई हाइना माना नमितु द पन की बसिदा मरोइना पल्लिबदी पुंसिदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हाइबसिना सनफम यामना लई हेल्थ केयर एजुकेशन एग्रीकल्चर स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट मोबिलिटी अमसुंग ट्रांसपोर्ट सिंगबा हिरम खुदमकता आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस की चनफम से लई अदुना मेसिन की मरमदा हेन तमसिनबा अमदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिनबना कोई लेबा असिगी इकोनॉमी दा मरोइना हजिकति लौ उबसे अखोना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतेंगना अखोई नोंग तारकदरा नत्र नोंग से लाकदरा नत्र इसाउ थोकदरा इकंग थोकदरा हाइबसे इंडिया की टेक्नोलॉजी ओइरबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यामना साउना माइ पाकना भारत दा इकोनॉमिक ग्रोथ अमा लेखरे मसिगी ग्रोथ असिना मरम ओइदुना ने ngसाइगी ऑनरेबल महार एक्सेलेंसी मुबुना हाइबिरे से मान ngसाइ मुन हाइबदा डेमोक्रेसी डेजियर अमसुंग ड्रीम हाइबा मंगा सिना इंडिया बु मालिंग ख्वाइदि चाव इकोनॉमी लेवल लेबाक मंगाई मनुंगदा हुमसुबा लेबा ngमहनबनि हाइदर हाइबसे मसि थदोंना चिंगनिंगाई ओइद्रे हाइबो अफमदो ai thamsigo jagba जारोय बइना अखोई सीबीआई ना लोखलक केसिंग दा अखोई सीखरबा मिय फावबो को खलक हाइबो वाफम अखोई ngasi ge नारंगे थौदांग यावरबे मसि के मदन सीखरबा मिय मा अखोई सीबीआई ना केस को खलक हाइबे की मतंग दा अखोइना मसि मतौ करमना येंबा याबगे मसि के मतंग दा अखोइना कमाइना खनगनी हाइबजी ओइबा ओजागी मोट करी करी लेबगे मरोइना अखोगी नारोगी थौदांग से मियोबी हाके दम कथोकल पाउचे सिंग आया मन मखोइदा पाउचे मानदब मौंग पाउ दम फोंगी मसे नारो थौदांग पाउ ओइगनी मसे यामना पुनिंग नुसिंगाय वा अमनी दिसंबर के तांग 22 द फोंगी सही सिगे मे मरी की निमिदांग अथेंगबई कुकी जौ नुपी अनि की असिबाक चांग सखंग दबसेन परलगा नोंगैबुंग पुराना राजबारी की लंबी मताई दो हुंदोग लंबा थौदोग मरी लेना सीबीआई ना लोकलकपा एसआईटी की केस मरी लेना वहंग पाउंग तौनब कौखलपदा यावरे हाइबनी नुपी मचानी से हालगा लंथोकलनब केस तुग मरी लेना करिसु मरी लेनदब अमदी खंगजदब पुराना राजबारी की मिय केयादा सीबीआई न हाल लेटर वहंग पंग तौदना केनबे थबक यानिंग दे हाइदुना ngasi नोंगबु पुराना राजबारी द नुपी मयाम नोकन बिफम फम के बसु लैखरे वकन बिफम मदु द सरु यारबी पुराना बाजार की मैरा पाइबी लुसिंग आरके प्रियोलता फंगदोकदा मे अहुमदा सोर संबुद इरांग थोखर मतुंग मे मरी की निमिदांग अथेंगबदा लेकाय सिगी लंबी मताय मद कुकी जोगी नुपी अनि असि बक्सांग हुंदो लंकी हाइबा थौदोक से हक्तिंग नन लेकाय मियाम ओबसु नतबा अदुगा कनाना हालगा पुरपनो हाइबा सिदु लाइबक थिबा थौदोक असि सीबीआई ना केस अमा लौकतुना थेगतपा होगिबो लोइना करिसु खंगजदबा लाइक अखोगी नोंगबुंग पुराना राजबारी असि मिचम क्याबो ngahak leitana kokotana wangpang tawgi thabak leptana chathaba asina maram duna la thongsin leikai asigi maroina miyam tumpham chapam khangdawa abisu ohele punama asing matakta leikai asida sikraba miyoi magi leikai asida sikraba miyoi amagi ming phawba CBI na kokotpa haibase sabsana angakpodi natre mase manipur asugba pause yamna toina khara dum thengna manipur da dum thokpa tawdo amagi manungda oire aduna sikraba miyoi babu karamna akoigi CBI gi oiba कोई कौखलपदा सीबीआई कौखलपगी मिंग यावरप है मसे अखोना खितंग कोई इंटरनेट सिक्योरिटी नत्रगा सीआईडी सिंदा सेक्शन वार्परा है वफम से थमजगे अदुना सीबीआई कौखलपदा असिब यावबा हैबसे मसे नुंगाइबा पावमा ओइद्रगसु मसे मियाम द नोकनिंगबा पावनो पावमनि ओइदुना मतुंगदि अखोगी इंटरनेट सिक्योरिटी अमसुंग एसआईटी सिंग पाव फजना फावनरगा सिगुम थौदुकसे थोनिंगदे अदुगा अखोगी मणिपुर मियाम द मरोइना नोंगैबुंग प्रजासिंदा वहालिबा अदी सिंसे मतुंग मखा तारकपदे सिगुम थौदुकसे मरि लेनदब पाव सिंग सुमाइना इंफॉर्मेशन पिसनदुना सिर भाव मी अमि पलकपसे मखा ताना मणिपुर की लैमाइ से मसि तवनिंगदे हाइबो वफम दई थमजगे थकजरी ओजा नॉर्थ विंडोना संदोक्सेरिबा न्यूज एनालिसिस के प्रोग्राम सिदा खगी मणिपुर फोंबा मणिपुर की मपालदा फोंबा पाउचे सिंखननेनबगी तौरमसिदा ओजाना मरिक चुंबा वफम के थम्बिरंबगी दमक ओजाबो थाकचबा फोंदोजरी अमदी नॉर्थ विंडोना संदोक्सेरिबा न्यूज एनालिसिस पे यंगबिरिबा मियाम पुनम मखोजु कुमानुं थोबना तरामना ओक्सेबगलोने ngachigidi matang sida luchim